lo tiang ba pe wek ngero mo ki ken ku voli ni ka pe kwan pe ro mo timo kero mo ikari lo bao mi ngech wi dano ni weng imparted knowledge man en mekan kwan meda ki mi anywali ma ki mi bet ki tek twin in la ten pala jan moni gin mo wek dano pe kwan mo ma ko nyepe achie rong beri in la ten pala jan mano chente ni school fees peke ikwane government school mi oi B7 chira nyindong loyo itamani de gikti kenyo mi ario eromo dropping out of school because of indiscipline kengo ngoge yaju kengo ngoge yila tena nyal after nyual de tamani kwanya doga kwandu peke eno do pay kwan aya eromo giving up boy ko yoni indong peromo kwan wi dong peromo kwan be chung charo ngata ko kwan era mera wachini Jimmy duong mo ma wan wa romo timo ne kiri iri kwano nyo pe kwan iromo nonyi to be employing and job kwan so lo yirio kwiji ki bot lo tino balo nyoro gi obedo ki chente kwano kuchera nyim chaba ni at least gitiki gimo jiji do la nyer ko kwano nyela mingo mo bedo wana kati chara la foro mo ata tim gino mo ma en ma yirni pero matino start hustling, open your mind, don't be stuck in the village. Yabuyo yila tin la choto twale I'm talking to men tina wubi or lao me gang yabuyo chak timo jimmy pe weki mok boy wini fui charo ke kana you don't give me yiro matino you can do a lot of things I bini tom aso very hard kere pe kwan kere P7 adult education kung kanitie kay hustling no chen ni yero mete weekend lo ti kwan en do ma chegi charo chegi ko ni giponi dikhi ma de tiki peppers doke gila tela kun doke gi ngo chira ka wing passport kay ner no passport me chero wo pe ko doke pe ni kwan gi adi timia so long as you have the requirement of ID ngo di ko be net yel fever ki ngo gi ni chira ngero mo gan ba ko vol in la ten la cho la ten nyaka ni ka pe kwano pe rong pe ma pe lo we ko ti balo ku ke mato ko ti ngo ni ga wandu ko mo pete wandu jo matata iti mato ko iti mato ja in la volo mo ko ni pe wi pe tiu an eri nero ara bedu a bedi ken jo ma raju mo ma kono no ni an tiu ki tamba jo ma na bedu ko ti kono anto la mero mo ko ni pe kono mato ko jui. But to my surprise, ginere tira meta goju. Manaka yang for babilo. Kuona. Ni tira bilo kwa ati markoni. Jomo beru kera gingeo. Ara foi. Just ask so very hard. Rewer la kwan mo nywen wi ni petimbe. Were. Foi.